Ngiyase ngilate but ngizokhuluma la ngendaba ya Tito Maswanganyi benalomjida lo uHugo Bros. Amafans amaningi ethu iOrlando Pirates athi uHugo Bros awathanda abadlali bePirates. Bafethu ningakusho kanjani lokho? Niyakwazi lokho ukuthi akusile iqiniso. Niyakwazi lokho ukuthi akusile iqiniso nina nithanda uTito Maswanganyi. Ayikho umuntu ongamthanda uTito Maswanganyi uyifenye iPirates. Ayikho umuntu ongamthandi. Kwamina ngiyamthanda uTito Maswanganyi. Kule game le kade siyidlala neCongo Brazzaville. Bafana ibiwina kule game. I think ibiwina ngo 4-0 or 5-0 and uHugo Bros wangamfaka uTito Maswanganyi. And nina nibona ukuthi uHugo Bros wenza imistake. Bafethu uThembazwane akajwayelanga ukudlala kwiSundowns. uThembazwane akusiyo umdlalo ojwayele ukudlala kwiSundowns. uTebogo Mkwena akusiyo umdlalo ojwayele ukudlala kwiSundowns. Yabo kule season nje basuspend ama-minutes amancane bengenile yabo. So you cannot compare umdlali ongajwayele ukudlala nomdlalo njengoTito Maswanganyi ojwayele ukudlala. uTito Maswanganyi sithi iqalile isizini akaze ahlale ebenchini. Sithi iqalile isizini akaze ahlale ebenchini njoba kubafana nje usathole isikhathi sokuthi nje a relax. Mina angithanda ukubona abadlali beOrlando Pirates bodlala kwisquad. Base bedlala kwisquad bathola ama-injury angasile. Yabo last time mahope ehambile eyodlala kwisquad wabuya ne-injury. Sisibuya kuAFCON. Wabuya ne-injury. Musathi ukubheka abadlali beOrlando Pirates abalapha kwisquad uba uSesane umbathulimele umbatha akakwazanga ukubuyela khona. uSesane uMaswanganyi uSibisi benomfukeng. Beside uSibisi the three of these players bobathathu ba starter kwiOrlando Pirates. Ba starter and if bona bezohamba beyodlala kwisquad sebafana bangathola ama-injuries are meaningless. Uzothola uma-injuries are meaningless kuleli isonto leli esikulona actually. Njengoba kuleli isonto esikulona siyodlala icup. Leyo cup leso idlala kanjani abadlali bethu bengekho abama-starter bazobelimele. Yize kwama-minutes amancane bukela uLyle Foster ngiyazi akwazi ukudlala igame yakusasa cause ulimale kule game leti idlala between iCongo Brazzaville and iBafana. Ngiyawa-understand ama-concerning bafethu ngiyawa-understand ama-concerning but ibukeni lento le ngevision yokuthi cha uTito isithandwa sethu kwiPirates. What if uTito uyalimala njoba kuLyle Foster kuyisithandwa sakho sale eEngland i-team yakhe le-England njoba selimele nje ini-injury leyo nto le ayikho right yabo ayikho right ngempela. So bafethu ehlisana imoya nje uHugo Bros noma angamfaka uTito kuyifanele nje cause thina abadlali bethu bazobe befresh bengalimele still. Yabona le ndaba le uTito ngathi angaapproacha ngale attitude yalomfana lo uThabiso Sesane. uThabiso Sesane ngisathanda ukubona idocumentary Orlando Pirates ekhuluma lapho uthi Orlando Pirates wayengacomplain wayengakhalazi mebengamdlalisi yabo cause wayazi ithuba lakhe liyofika noma ngingakhethwa ba. Mekudlala isquad sibafana kudlala ama-South Africans akudlala ama-club kudlala ama-South Africans and Hugo Bros is the man in charge of setting the squad. So umdlalo wethu mengadlali ningamnexhala ukuthi akadlali. Mina nje ngijabulela ukuthi cha abamfake because kwiOrlando Pirates siyamdinga. Melimala la kwisquad uba esomdlalisa lapha. Ningayibungi ngendlela ukuthi hayi uyabazonda. Orlando Pirates kamdlalisa uSibisi. Abo isquad sebafana samdlalisa uSibisi, samdlalisa umfukeng, samdlalisa umbatha, samdlalisa uMahopa. Ulepasa saqualify ngaye in the last AFCON qualifiers. Yabo ekorale sasidlala away futhi. So abadlali bePirates bayasebenza kwisquad sebafana. Umbatha ushaya amagoli amabili abalekile for iBafana. So labantu laba bathi uHugo Bros abathanda abadlali bePirates cha musana usho njalo. Nangu umdlali nini enifuna ukumbona engena noma adla ama-minutes amancane niyazi ukuthi lo mjida lo uyisithandwa sePirates melimala la so banenkinga. So ehlisana imoya uHugo Bros uzomfaka uMaswanganyi mase sikhona isikhathi and sekwamfaka sidlala le awuthi akazi adlala sekwadlala uMaswanganyi sekwayidlala imatch for iBafana. Niyakwazi futhi nani lo. So relaxani bafethu siyofika isikhathi saMaswanganyi la ezodlala khona yabo. Bekhani iBafana nibheke iBafana cause i-club ye-country akusiyi-Pirates edlala lapha akusiyi-Sundowns edlala lapha akusiyona i-Kaizer Chiefs edlala lapha azoma ikhona inyona.